reka nongere mbasuze mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza mwebwe mwese dukomeje kugenda tubana mu makuru n'ibiganiro byacu bya buri munsi kuri Sports and Art TV. Mbahaye ikaze muri iki kiganiro aho tugiye kwibanda kuri byinshi bitandukanye ku makuru menshi atandukanye akomeje kugenda avugwa muri equipe ya APR Football Club. By'umwihariko ni updates, ni amakuru mashya ku bakinnyi babiri ba equipe ya APR Football Club b'abahanga bakiri bato cyane. Mwuzaniye amakuru mashya kuri aba bakinnyi, birumvikana ni Eri Kategaya ndetse n'uwitwa Dani Ndikumana. Benshi mwari mukeneye kumva ibyaba bakinnyi, ese ibibazo bafite ni ibihe, ubundi bakeneye iki? Tubaza kwifashisha bimwe mu binyamakuru bya hano mu Rwanda, n'ubundi turebera hamwe byinshi kuri aba basore, yaba Dani Ndikumana ndetse n'abakinnyi batandukanye bari muri APR, by'umwihariko nka Eri Kategaya. Haribazwa hatuti ese koko Kategaya ntashobora kwisanga yaje mu mujyo wa Dani Ndikumana, umwe mu bakinnyi bari inyenyeri ariko bikaza kurangira azimiye. Ibyo byose turaza kwifashisha ibinyamakuru byandika, bwo haraza kubamo Inyarwanda byanditswe na Dembaba. Ibyo byose tuze no kureba ku kinyamakuru Igihe, byose turahakura amakuru ndetse natwe tubabwire ayacu bitandukanye. Ubwo icyo musabwa ni uko muri kumwe nanjye abantu mushaka gutanga ibitekerezo kuri aba bakinnyi babiri n'impamvu yewe badakina, byose ndabikubwira. Umutoza Thierry Froger afitemo uruhare, urwo ruhare benshi ntago muruzi ndetse nta nubwo muzi impamvu aba bahungu bombi badakina. Icyo musabwa rero ni ukunkurikira, ubundi nkababwira byinshi bitandukanye bigendanye n'aba bakinnyi. Ubwo mbaye ikaze abantu mutarakora subscribe kuri Sports and Art TV, mukore subscribe kugira ngo ntimugacikwe n'amakuru menshi atandukanye kandi aba agezweho gatanu kuri gatanu. Birumvikana ikintu gihari kugeza kuri uyu umunota, kuri dahera kuri uyu muhungu, dahera kuri Dani Ndikumana. Abantu bibaza impamvu uyu muhungu Dani Ndikumana adakina kandi ari umwe mu bakinnyi bazi umupira mwinshi cyane bari hano mu Rwanda. Impamvu abantu benshi bibaza ibyo byose zose turazigarukaho, ubundi tubirebere hamwe. Ubundi namwe mumpereze ibitekerezo, mumbwire muti ese koko ntikwaba ari uguhemuka k'umutoza Thierry Froger, dore ko benshi bavuga bati aba bakinnyi bazakina ari uko umutoza Thierry Froger yasezerewe. Byose nibyo tugiye kuba turebera hamwe kuri Dani Ndikumana. Ubwo mbahaye ikaze, birumvikana ntabwo tuzaguhita dutinda n'ubundi. So ushobora kwibaza uti bite by'ibiri kuvugwa, bite by'amakuru menshi aba ahari cyane kuri uyu mugabo. Nanjye ndi kugerageza kugira ngo ndebere hamwe byinshi bitandukanye nza kukubwira kuri uyu mukinnyi ariwe Dani Ndikumana. Tugiye kubigarukaho cyane, ndi gushaka neza inkuru yo ku Gihe yanditswe mu kwezi kwa 10 kugira ngo njyewe ubwanjye mvuga ibintu mfite fact, mfite ibyo nshingiyeho. Birumvikana inkuru nayo nayibonye mu kanya ko abantu munkurikira rwose mujye mumenya ko nanjye ubwanjye sinjya nicara ahantu hamwe, mba ndeba buri kantu kose gashobora gutuma mubona updates kandi mukabona update nziza cyane, byinshi bitandukanye muri equipe ya APR Football Club. Muri uyu mwaka n'ubundi ubwo turaza kurebera hamwe inkuru yanditswe ku itariki 5 z'ukwezi kwa 10 2023. Nyuma yuko uyu musore Dani Ndikumana agonganishije Federation y'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa ndetse na FFB yo mu gihugu cy'u Burundi, iyi ni imwe mu nkuru za trendinze umwaka washize. Guhamagarwa mu ikipe y'igihugu k'uyu mukinnyi w'imyaka 22 muri Kamena byateje impaka hagati y'ishyanga rya Ruhago mu Rwanda ndetse na Federation y'u Burundi FFB. Ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi ryavugaga ko ritazemera ko akina u Rwanda, kuko ababyeyi bombi b'uyu mukinnyi ari abarundi ndetse yakuriye no mu mashuri yigisha umupira muri icyo gihugu. Nubwo byari bimeze bityo,
Ndikumana we yavugaga ko nyina ari umunyarwandakazi ndetse ari aho yavukiye n'ubwo yaje kujya i Burundi akiri muto. Ndikumana abonwa nk'umukinnyi ukiri muto kandi ufite impano yihariye ku buryo hari bamwe mu bamufata nka Messi bitewe n'uburyo azi gucenga kandi yihuta. Amatitire arimo niyo tuza kugenda twifashisha tuvuga tuti uwari witezwe nk'inyenyeri yatangiye kugenda yibagirana. Uyu mukinnyi Dani Ndikumana ari mu bakinnyi batatumye ubuyobozi bwa APR Football Club bugoheka kuva bumuciye ryera mu mikino y'igipolisi APCO Games yabereye i Kigali mu kwezi kwa gatatu umwaka ushize. Kuva icyo gihe hakoreshejwe uburyo bwose kugira ngo uyu mukinnyi wari ufite amasezerano ari kugana ku musozo mu ikipe ya Rukinzo azakinire i Kigali guhera muri mwaka w'imikino 2023-2024 iyi sezo. Aha niho byahereye yinjizwa mu ikipe y'igihugu Amavubi yiteguraga guhura na Mozambique, yigaragaza mu myitozo ariko ntiyajya mu bitabajwe ku mukino kubera ko hari ibitari byarakemutse mu byangombwa bye biturutse ku kunyurana ku myirondoro y'ababyeyi, aho byavugwaga ko hari aho bombi banditswe nk'abarundi. Ntibyatinze hari ibyari amagambo biba impamo muri Nyakanga atangazwa nk'umwe mu bakinnyi 8 bashya baguzwe na equipe ya APR Football Club isubiye muri gahunda yo gukinisha abakinnyi b'abanyamahanga. Birashoboka ko Ndikumana asheruka kumwenyura ubwo yafotorwaga bwa mbere mu mwambaro w'umukara n'umweru kuko kuva icyo gihe atigeze ubona umwanya wo gukinishwa mu irushanwa iryo ari ryo ryose. Uyu mukinnyi ukina satiriza amanyuze ku mpande ntakunze kwifashishwa n'umutoza Thierry Froger nubwo hari igihe amushyira mu bakinnyi 20 b'umukino hamwe agataha atanishyuhije. Ndikumana yahawe iminota mike mu mukino gishuta APR atsinzwemo na Gasogi United mu gihe yishyuhije ku mukino wa Marina ariko iminota yose ikarangira umutoza Thierry Froger atamuhamagaye ngo ambye mu kibuga. Tugendana akantu ku kandi bijyane gusubira inyuma. Amakuru rero agenda ajyanza avuga ko nubwo uyu mukinnyi yitwara neza mu myitozo ariko igihagararo cye kiri mu bituma adashobora kugirirwa icyizere no gukina nk'uko bimeze ku bandi barimo Bizimana Eric n'abandi bahabwa iminota mike. Ubwo birumvikana hari muri icyo gihe barimo ba Gilbert, nyamara kandi agaragaza ko hari icyo arusha abari mu kibuga. Ibyo ni ibihari, ni ibiri kuvugwa ubwo abantu bo turi kumwe murambwira ubundi Dani Ndikumana ibye byifashe bite, ninde ubigiramo uruhare. Uwo ni Dani Ndikumana. Ubwo aho ngaho twafashe ikinyamakuru Igihe ku nkuru cyanditse mu kwezi kwa 10 mu mwaka wa 2023. Ariko nona reka dufate inkuru y'ikinyamakuru Inyarwanda. Ubwo ngenda mbatembereza mu binyamakuru bitandukanye kugira ngo mbabwire ibintu ntari kwicara ngo ntekereze mvuge ngo ni ibintu binje mu mutwe nje kubivuga. Ku kinyamakuru Inyarwanda ku nkuru yanditswe uyu munsi ku itariki 25 yanditswe na Ishimwe Olivier bakunze kwita Dembaba. Yanditse inkuru ifite umutwe ugira uti none Kategaya Eri yaba nka Dani Ndikumana muri equipe ya APR Football Club. Tuvuye kuri case ya Dani Ndikumana tugiye kuri case ya Eri Kategaya. Kategaya uherutse kugurwa na APR Football Club ashobora kuba nka Dani Ndikumana nawe ikibuga akajya kireba nk'abafana. Tariki ya 7 Nyakanga 2023 nibwo APR Football Club yasinyishije Ndikumana Dani avuye mu Burundi aho yakiniraga ikipe ya Rukinzo, gusa amasezerano ye akaba yari ageze ku musozo. Byumvikane APR yasinyije Dani Ndikumana nka free agent. Uyu musore w'imyaka 22 y'amavuko niwe mukinnyi APR yari yararambagije bwa mbere ndetse itaranafata umwanzuro wo kugera wo kongera gukinisha abakinnyi b'abanyamahanga. Dani yasinye APR amasezerano y'imyaka 2 angana na miliyoni 20 ndetse akaba yarasinyiye APR Football Club ari uwa kabiri nyuma ya Nshimirimana Ismael bakunze kwita Pichu. Nyuma yo gusinya ikibuga cyamubanye amateka. Ubyumve tugenda akantu ku kandi. Dani Ndikumana wari witezwe na benshi dore ko hari abari babonye ubuhanga bwe mu mikino y'igipolisi twabigarutseho yari yabereye mu Rwanda. Uyu musore ntabwo yigeze yerekwa ko
ari umukinnyi ukenewe muri APR ndetse ko kuba adari ntacyo byahungabanya. Dani Ndikumana yaciye urwaho yisanga nibura ku ntebe y'abasimbura. Mu mikino 17 ya shampiyona APR imaze gukina, ikaba imaze gukina 15 imaze gukinwa, APR ikaba imaze gukina 16. Ntabwo Dani Ndikumana arakina iminota irenze 65 ndetse akaba ari umwe mu bakinnyi bafite iminota mike mu ikipe ya APR Football Club uyu mwaka w'imikino. Ikindi kimenyetso gisa ni kigaragaza ko uyu muhungu ibyo bishobora kuba biri kugana ku musozo. Dani Ndikumana mu mikino ya Mapinduzi Cup yarasigaye kandi hagiye abakinnyi batakoreshwaga. Mu mikino ya Mapinduzi Cup Dani Ndikumana ntabwo yajyanye n'ikipe yasigaye Kigali, ahubwo ikipe itamo kujyana abakinnyi bari mu igerageza. Uyu mukinnyi iyaba ari uwubarwa nk'uzakenerwa nawe yari kujyana n'abandi ubundi ubushobozi atagaragaje, akaba yabwerekana muri Mapinduzi Cup cyangwa se bikagaragara ko adashoboye. Umuhungu yagize amahirwe n'ubundi ajya mu basimbura, ariko n'ubundi akenshi ugasanga ntago akoreshwa ku mukino. Amakuru haravuga ko umutoza wungirije wa APR Football Club ariyo waciye iteka ko Dani Ndikumana kuba yajya mu kibuga bigoye kubera ingano ndetse no kuba acecetse. Ibi byose ntacyo umutoza Thierry Froger yari kubihindura, dore ko ibyemezo byinshi bifatwa n'umutoza wungirije. Again and again Karim Kuda. Ahantu ibintu mu byumve, Karim Kuda niwe utuma Dani Ndikumana adakina, kandi ibintu nabibabwiye ejo bundi, nababwiye nti Froger ngewe ubwanjye amakuru nifite nuko Thierry Froger yafashe Dani Ndikumana aramuganiriza, amubwira ko ashobora kongeramo n'ibyo ashobora kuimprovinga, ariko Karim Kuda ngo kubera ukuntu Dani Ndikumana areshya no kuba atavuga, ibyo bituma Karim Kuda yaramuciye iteka ko atazigera kandagira mu kibuga. Ubu ngubu ukurikiyeho no kwibazwa byinshi ni Eric Kategaya. Ubwo imikino ibanza ya shampiyona yari irangiye, isoko ryo kugura no kugurisha abakinnyi rifunguwe, nibwo Kategaya yaguzwe na APR Football Club imukuye muri Mukura Victory Sport. Uyu musore rero umwe mu bakinnyi bakiri bato batanga icyizere bigendanye n'imikino mbarwa yari amaze gukinira iyi kipe. Kategaya warirengagijwe n'andi makipe ubwo yavaga mu Ntare Football Academy, yaje kujya muri Mukura isinyira igihe gito cyane. APR yahaye Mukura Victory Sport miliyoni 8, Kategaya ajyana na APR muri Mapinduzi Cup aho yakinnye iminota mbarwa. Uyu musore ukina inyuma ya Barotayiza yagiye muri Zanzibar we na Mbonyumwami Taiba, bamaze gusinyishwa gusa Taiba niwe wakinnye iminota myinshi kurusha Kategaya. Kugeza kuno munota kuva bagaruka mu Rwanda, Eric Kategaya ntarakandagira mu kibuga. Uyu musore warugeze aho adasiba mu kibuga, kuri ubu agashya kamubaho nukuza mu bakinnyi bari bwifashike ku mukino gusa, gukandagira mu kibuga abiraba nkuko nawe wajya kuri stade. Uyu mwanya yaguriwe gukiniraho nka nimero 10 uzuye abakinnyi bakuru. Kategaya waje muri APR nk'igisubizo cya nimero 10 yasanze Shibubu atameranye neza n'umutoza, gusa ubu bisa n'ibyacogoye, ndetse icyo gihe niyo mugabo Claude akaba yari yaratangiye gukinishwa nka nimero 10. Kategaya ajyanye na APR muri Mapinduzi Cup, akigera muri APR yasanze umusore akaba n'inshuti ya Thierry Froger cyane ni Bizi Ramadan amaze gukira. Ubu akaba ari kugenda agaruka mu kibuga, dore ko umutoza yahisemo kujya mutereka kuri nimero 10 kuva shampiyona yatangira. Uko bigaragara rero, aba basore bose si amahitamo ya hafi mu kibuga ku batoza ba APR Football Club bifite kuri ubu. Byaba byiza ko batizwa uyu mukinnyi w'imyaka uri munsi y'imyaka 23, ubundi aba ari cyo gihe cyiza cyo gukina by'umwihariko mu Rwanda, kuko abatarabonye imikino myinshi mu bato, mu gihe batizwa mu yandi ma equipe nibura bakina imikino isigaye yo kwishyura, ubundi bakazagaruka muri APR nk'abakinnyi baje gushaka umwanya uhagije. Kandi ibisubwa mbere APR yabikoze no kuri Mbonyumwami Taiba. Aba bakinnyi bombi
still baracyastaragoringa no kubona iminota yo gukandagira mu kibuga. Iherezo ryabo bizaba ari ukubatiza cyangwa se kugira ngo bakandagire mu kibuga ni igenda ry'umutoza Thierry Froger na Karim Kuda. By'umwihariko Karim Kuda kuko niwe washiteka ko Danny Ndikumana atagomba kujya mu kibuga. Ibyo bintu ni ibihari, ni ibiri kuvugwa na makuru. Nifashishije ibinyamakuru birimo Igihe ndetse nanifashisha ibinyamakuru birimo Inyarwanda. Reka mbashimire mbabwire nti mukomeze mugire ibihe byiza, mugubwe neza, munakore subscribe